ingorita Ma TV amu enang ena. Laing'urak le Ma TV ashu Masai TV official kija ashu oleng tenkaraki ena saa neetuo aashula ashu neetuo aibung' iyiok tena rishata kitii ina live. Yiolo ake kitolikitio ng'ole ntae ajo kiata olomoni. Kang'as ninye ajo pole tenkaraki kiata duo enkomoni nikiyieu nikiata duo tedekenya netu etumoki ayeu tenkaraki kiata sinye enkiti nyamali nanotito tiaulo nikijo pole oleng tenkaraki ina. Nikitum naa duo king'as ashukoki enashe oleng ata irmaasai lang otii duo ata kira ajo naaji inakata eton eitu kiponu ena live interview kiata naaji live interview tenkop najo Laikipia. Kitii duo Laikipia sound kija ashe oleng. Ang'as ninye ashukoki oleng iltung'anak ayieu nalo aipot inkarn oleng amu iltung'anak otaasa esiai sapuk oleng naa sidai. Nang'as ashukoki enashe oleng tenkaraki yiolo naaji Ma TV naa ekilala nikira kumok oleng naa kajo ashe oleng. Ang'as ashukoki enashe Nelly Lentir, ashukoki Naleno ele King'au, Susi Anonkishu, ang'as ashukoki Samuel Kampala, le Kimpayo, keetai Koroa, kiata Karina, ashe oleng. Naa yiolo duo host ashu oltung'ani duo ogira arikoo ina kipindi naa keji Christine Nelly. Nekijo ashe oleng tenkaraki esiai sapuk nitaasa tenkata inaalo Laikipia. Kijo ashe oleng tenkaraki yiolo enkaji e Ma ajo kigira alalari nikijo ashe oleng. Kayieu naa naya ena rishata alo aitoomon sii enkomoni nikiata tenaolong. Kayiolo ajo kitaanyutua terishata naado naa kayieu naa kalo aitoomon tenaitoomoni tena enkolong e kwanza piilotu Ma TV. Tayiolo ajo yiolo ena kitesheni naa enaang' ormaasai. Kijo ashe oleng tenkaraki Ma TV isujita Ma TV amu kesipa ajo enaang' ena. Enaang' tena mee enolikae tung'ani neme enooloreren enaang' ena. Neeku kijo ashe oleng kintoomon intae enchom tenaira enkolong edukuya tijing'a Facebook Masai TV official like ina page follow. Shomo YouTube Masai TV official follow like ina ashu subscribe ina YouTube channel nekijo ashe oleng. Yiolo naa tenkaraki mejung'oi naa enkutuk naalo olopeny kayieu nalo aitoomon enkomoni peelo alimu ajo keng'ae ninye, kaji ing'ua, kaji eesita ombaa naijo nena. Neeku kayieu nalo aitoomon paalo ajoki peelo airoroki irmaasai tenkop naing'orita yiok sababaiki nang'as ninye ajo pole oleng eton eitu aitoomon enkomoni. Etejo iltung'anak le Nakuru kanyioo oshi mimingira aipoti yiok. Kelala tena aji e Ma. Yiolo iltung'anak le Nakuru County poleni sana tumekuwa tukiwasahau. Poleni sana. Nakuru County, Narok County, Kajiado County, Samburu County, Laikipia County, Nairobi County, ongulie pookin amu keyiolo ajo ketii iltung'anak le kishomo apa olong irkijanani otii Thika. Neeku kiata sinye Thika iltung'anak otii Thika, lotii Machakos, karibuni sana isujita Ma TV. Onkop pookin lotii Mombasa, olotii nkuapi eboo. Kiata ilchoreta mpaka lotii keji Congo. Kiata iltung'anak oji loo Koroma otii Congo oing'ua Tanzania. Olosho le Tanzania kiroroki pookin kijo ashe oleng. Neeku kayieu naa mejung'oi enkutuk naalo olopeny kayieu nalo aitoomon ormugeni nikiata peelo alimu ajo keng'ae ninye, kaji ing'ua, kanyioo eesita ombaa naijo nena. Neeku kayieu nalo ajo karibu oleng tooroki irmaasai pookin toliki ajo keng'ae, ira yie ng'ae, kaji eesita, kaji ing'ua. Neeku karibu sana. Ashe oleng. Naku kaji Hezena Lemaletian. Yes. Na kaing'ua enkop e Samburu. Yes. Na kara the reigning Miss Commonwealth Kenya. Yes. Nara pioneer Miss Tourism Samburu. Wow. Nara itoki Global Peace Ambassador. Nara Goodwill, Culture and Charity Ambassador. Nara si Aspirant le lorika le Women Representative the County of Samburu. Yes. Nara kiongozi le youth. Gracias, Lema. Yes. Ye. Ya wiyo la ye. Ya la ekijo ormambuli sapuk oleng. Napita olosho Lema de Tolbenio sapuk oleng. Toltaulai. Yes. Ashe oleng. Atoli kitan Maasai naji limikiyiolo tang'asa toliki amu ketoning'o ajo ira ng'ae, kaji ing'ua, toliki sii tenguton ebaiki naa ketii iltung'anak ebaiki naa ketii iltung'anak mee ine Samburu pae. Toliki sii ajo kaji Samburu tiaji. Kara Samburi nkerai e Samburu natubulua tenkop e Samburu na katubulua tenkop naji Maral natubulua sii toki te Wampa enkop e Samburu netalotu enkop e Ltaa mpaka na university ejing'ita. So katubulua naisome pii tenkop e Samburu larin pookin nara nkerai kini naa kayiolo nkutuk pii. Ashe oleng. Neeku etoning'o taa irmaasai etoning'o iltung'anak ling'orita ajo kesipa ita ninye Samburu neyiolo nedup enkutuk enye. Metaa mee iltung'anak kulo oitaa. Namaata nkulie kula. Naalmasulara.
Tano zero. Imagana aji seitini yasita. Tolimu siyeta ejo kanyo tata yasita mu imagana na kishar pookin nijingita ajo ira enkarikoni orbanot lolosho lema yedina na ambassadors nana pookin tolimu kaya saidu yasita yie nikingira duo ajo ninye agira adupote tena kishata. Kikumok seitin la sita lakini nkore ntoki na yu nairo kuhusu na ile youth empowerment kara youth empowerment champion na kore nkata pokin natumo nafasi na propel sauti le youth le kijanani na irote sauti kuhusu lomon roisha kino youth na raitoki na sita project women empowerment tuwana training women on agriculture kaifundisha ntomonok nkitwak lomon le agriculture lomon le kupanda mashamba yes na vitu kama hizo na hata itoki pastoralist sports initiative na nanuna tangaswa I'm the founder and we empower youth through sports and we use sports as an avenue to piki ya umeta ketumo kulo youth kero pamoja kera nenyandate nebo ne chama negero lobo barnot longata nekundu negijo kajo na itutum kulo tongana nekuna narubini ntobera na idima kijanania ita ndoki nabo na ke enjoy youth olenga mo there is nothing kigera youth kumok idol na mitoki kenya nje ne they are so talented kiata talent kitoko kiata kipawa na ke use nje platform moji ne kwa itodolenyo ana kipawa na kwa na pastoralist sport mara ne Samburu apenyi kepo pastoralist county sport kwa pastoralist na altungana kwa hata siom keti si Samburu neti Masai neti Samale neti kwa tungana kwa ken ora marginalized ora kile serikali ngada kitoka na ko kintumia ni avenue kiata tournament ang sapo ko leng na lotuta mid next month de ngopo na jimaral emekibonda na ma TV na kai karibisha ntaipi kibonu na ko kayina jila mugaseba magana na ba ni rejo ni asitata tenkaraki jima rulbanot aite ndoki nabo kayina inike maki endoki nabo kwanza amyola yola nige asisia ina kale do ara sikugu na ata kaseba bagina yolo nemejo longana kamu kayini kilisinya be yolo masa ajo kale ndo na ijina yes ngusia sie benya ajo kama do kenyo duboto asho kenyo ba gwagishu na ijana amyola ba yo kera ko dito kama do bolo na yala ba sugu na ijana ne gijo yoge ne moide kayina na bani bele kenyi neko amana aji kenyo duboto ena to na to serikali yao kore sikuku ile moide ni nyapana si yari meta kiata ido kake badilisha kama neji utamaduni day tana culture day kore utamaduni na ikereti tangutoka mayo ile tangutoka master o ikereti mbari ikereti na akajo ke super tolenga mo kore tata generations nikiata keturikine telkireti nitu mngara stando kutintoroka mtengara keme kure yolo la pakireti lalma la pakireti lango joki yo kiasiana measiana nyato kisipo ara tungana kama tirikine telkireti mukure ata heshima na kore ikireti culture kisa idea keto dol yongo ite nikim neto dol your values a society na yari piki hold very dear alafu kore do mbari kila kiata Kenya karibu 44 tribes kore do ka yudu na meta kore mbari na tuwa na mbari sapo kuna hata ya baki match the street na kila kabila na shop na ngane njana yo na shop na ito doli tana singule countries amu kore countries kumo kute dunia kiata culture day na ito doli na chop na ano shina ngane traditional na hapa yola na ilmasa na mfano hiyo na kashipa na no lenga mukore do na karashi cultural ambassador vile nataka le Commonwealth so hiyo Commonwealth jumuiya ya madola natangazwa hapa Queen Elizabeth paid hapa British colonialism nishori Kenya power sovereign power nataka kitawalati kwa hapo mkataba ninyena hapa teini hapo tupukwa ndoki naji Commonwealth nataka kesho tungana haki ona nafasi na akunye kitawalati
na ko kashipo lenga mukaita itapa como cultural ambassador na yoto kupidol tanalongo people wakin kaisho puto ake masang yes na kasinya shibagno lenga mo njobo yira kuwa kashinjo bodala iye ngisoma asho ndo na ina dolu kuwa nyaka ja shole kayuna na imagi kayuna ngasalo ashole teneta na sa yewu ajing ma tv ashu wasujiyo tena shata kangasa ja shole na ina ngiti shata aliga dogi tanaito na nilo tu asujiyo tafadhali ngero giyo edi namba na ali aboli ngoji ngero giyo ko kilkwele sms kejo shiangaita sata ngoba na jona la manager sms ngero giyo na sms tero giyo ke sms ana kilikwai linkilikuwa ni shore mheshimiwa amo mheshimiwa mtajo kayo ajikela dagai magi ngero giyo ko kilikwai tere ulo kilikwai no tere wakite jo kanyo ni kilikuwa ni shore amuro ngajo gara rubatu kumok nasita ne kungilikuwa ni shore tene tisi ketina namba bogen inde matosho kinyeyo tosho diata na kala ne ngame ina simu no tosho na simu be ngilikuwa ni shore tanage yara kilikwai te whatsapp pro te whatsapp ne ngilikuwa ni shore ne ngilikuwa Hezena ajo kanyo yata neko karibu ile kayisi ye na jiro ne kingira ka endelea amugire jora na aji kiata na bani ke makatagera banot ebaki na yira no longor kuwa ne megira longana ka do ba shine megira longana ka juke kitiba do kuwa kiti bani ngi na je magipenyo ba ki mo gidwa shugu nyincho to ino kaine ne magisi na sia mkiti longana ko radio kuwa ka shugu radio ambaye na hiyo na kona na aji olo show ashore kereti kereti lema kiti ndo na mara nyete biblia kiti ama ndo na ikubali Yesu engela yangai pesa ngala jor kereti lenye ne baki na kiti ndo ngira yo torra kirama no kereti sida yole na jila ke na be ngwarta yo de to ke loro ka shito ngobo gen aji yo be yo ne dola je ke yo be le ngwes dola masa ni ndo na bu kanyo ni be ngwarta yo ko lo shene ngira yo ka ngwarta de be ne magna jina sia jo be jo masa ashu ma da lo ngata be bu ngor ku akala mai wale te ba lazima paipa jone jamu kweri kwa klang nani nyeta ta nyori oleng meto te Kenya pen kake to ngopo pokin kweri tata bakita na ito dua kuna digital posters na ite bireta kuna na ale o social media tata kweri kampuni ni kumok na ati wo Subaru na ati wo ke kumok na peke picha elmar warani wetu na peke ne ndomono kang na peke na ninjeta advert kwere do in kawaida tana gati shindo na ji models kuna commercial model na ala kipeye koja peye piki picha nje ngoji kwere tata kulomar na lato dua ya pekita picha yenje nulo yera masa ni nulo mikutoshi picha ira Samburu iranyo ne piki picha ino posta ya bank neji happy utamaduni day kake meitoke talaki neti picha ino inengoji kore amkara pa model kore sura na tene tumia altungani sura ino lazima pikilak milaka gona kweni ki kamera ne meitoke nikilakita kake tana dol kulle mangati woti inengoji etalaki dom pisa ina majoito mpesa ikuni karibu 1,100 kila kipipe pepe kipisha ino inengoji keto muta yongolong tengoji niti keto muta kejo masainyo sumach nja sumach keto muta sumach tengoji niti niti posta ya kweni na aka yusi na jokultunga na klang tenkara ke ana nikimbunga ikireti lang kwa muda mrefu macho meta mikinkubali motoshi yo picha yo ovyo tungana kilemela kita yo aitumia picha na ji picha elma nemeitoke koja nemeitoke la kita yo kore tu neja ke kumoklomon like retilang marankisho papen ke ata isi values ke jo ai values tengotoke almas duboto naji alkuak kajo ke jikulkuak values ndogtin ni hold dear yes ndogtin ni hold dear taulino otugwalo mono oji matashamata matonyorata maisaidia tungana kalangle mijiweza charity mikidekisho mato monunkai kereta yoto ngopok nereta masaita naro kereta yoto like pereta yoto barta kanyo daba kita sanyo daba kitimitangai kajo mikio monito ngai ya kutosha
maana na la rikola kanisa olosho le maana ni wala bado nyaba likwa ba lapa otuwa yes kana nini ndo yashukuru mbana hiyo na kesipa kiboshi yo Samburu ngoji neji koskosial tean nukupongiro ao mongai na hakinyo to ndomonok na shop masa na apo yide ngoji na napukule no po ao mongai no po ata 3 or 1 week e poito aka ao mongai kora pa ilo keriti lang kayo no dumunye ndongaja ma apo lo wana vali ko monito ngai ajo sore na ngai yai ngonaja Trinyokno ina yongora ke yobeno iningito so kacham silo kiriti you know ile worship kichama pa ile traditional na pa maya nikisere kai iniata ataki yo na pa kiriti values na jimia sana muketolo mekuri apa urel tungana ya sitaka na yongwe makuri apa te breaks kelo itokol tungana as dambi na yo kore apa ikireti lang lijo turi angai mogure apa ure kangai ining ta jeta asal masa injeta asa Samburu inji kore apa ngai mogure ure kangai kanu de menya lijo mangati tamba tipokin tanagu kita lama bangai na mikiuri ata sungok so kayu dona kajo ngaja mama ibungai lo kireti amu kore tatu ndo mangati kwanza make mejali ninche ndoko na jima tashamata saidi ya ila lashe nkuna nchi mejali ninche chomo yengo jiniloito naona nsina loito mikupostil masa imeta inekiti inatoku pea kwa retene bungela lashe lango tuwa omati ulempurke iki yal masa otun matutumoto pesha ukutumol kunitungana kore el masa yapa na kwe emina iloso tu ameta siasa natijenga biashara siasa mu biashara da bakita siasa na ta bankanisa biashara kidogo katika baliki dogo basani kage kia baliki yo lakini keti nara biashara kayu na inige mage abagina na kayo na miye da chana na dole abagina mi yo masani amadi boye nasi ya madola jera kipoto kumo gole ija jaba interu amo kese baba na ida ba ngala ni yo lolo yo ke gidi no university kama imagisi be nyamo gara ben duru da budu mi yo gara ngere sugula boje kemese kayira gidi jingese bil omba kumo gole nama dan mai magi be ne je ba gidi imagisi be nyama na sibil ngamo kayira gidi jenga be sibil yo ka ba lolo ju ba ni grasa imagisi na ngore ba ni grasa ba gidi yo sibil la ba na sia so kwere palo to university kiata hapa nguni kiara loko Samburu nati university kaka kaparute main campus Nairobi nano papa nyintito Samburu alafu nata ketilewa likuboita so kiata pa organization na jisusa students students le Samburu Samburu student association yes so naona ke naku wengi walikuwa different schools amkiata colleges tatu university keti schools na gore pa school of business I think we were only 2 Samburus if I remember kake ketil masai karibu 5 darasa imet darasa na ku my friends kwa shule walikuwa wa Masai kake kora bulota nanu arakiti yato adol ndok na jin master ni tangongain kae huna ningi ta Nairobi to school university ndok na jin Masai na ka jogita kon kabila dana na tuwa na keirota na yo kisho bota na yo agwatunga na kulo ining na aku kata para fikia ina jifibi na ingwa Kajiado fibi ne mama na hakirukuluko fibi na kejo kiltunganak kama ye wana tito na tuwa Ethiopia akutuk deshi nira ye masa ni amwiki sipa joira masa ni kakutuk deshi na niroro kakutuk deshi na niroro nati katukati mara Kimasai na mara Ethiopia amuna tumeanza kuongea lugha na aitushul Kisamburu au Kimasai na kata na ngiti kima cocktail kirorita na shulshula na ko reta da bag palong kan kairorita lugha na kejo Samburu ai kotugwa ke Masai ni beno ore bawo ne ti Masai na ke ko japeno so najua kifibi it will be important nikiata association na itutum ndoki akekiti na itutum yokira ma nikiro tukaongea na some young gentlemen from different university lewa lel Masai nukuponu iti da bagaba ye nikiro na nikijo mate ye at least
avenue nikindim nikurudi kirangera ne ya issues ang pamoja. So that is where the KMSA was founded. Yes. And then nikudoltajo kiata issues common na nyunyuk. Kiata shida na nyunyuk. Amuto ndo basari mikudu muto yoto ngopang nemetu muto ngera almasa itanda ngopa. Nikiata albunge ilangoti parliament kake mudol. Ni kwere na peke ya Ngaswana Association we did a lot. Kita asasi ya itini kumoka isaidia community. Te inia tau tupukwa inia passion, inia interest peki retu community yang. No niki ngasu kita mompaka kita asando kutini kumoka. Niki ngasu empowerment program nkiara ya ma because kwere kiti university ke kumoka nkiara na ati sukuli te kijijini lang. Neto aikata yeyolo untoka na jiji university. Kara na numu moja yao. Eta paka yolo na ikata inobo iteninde form 4. Etu na yo ajitaja to do na ndo ngande shamo university. Pai. Sasa kwere kiti form 4 no ponu ngiara na ingwa Malaysia musungu. Ajo kiyo ngere university ya Malaysia koponta likiyo about courses, medicine, dentistry, engineering, nursing. Nikijo akukiata idino boy tenede before 4. Yes. Hoyo. Najo bas kayo utaba kina nalo ini. Ini kore pukupo sasa tunaenda kuambia nikijoki tuanze the same thing kama ile Malaysian student walifanya pia sisi hapa locally maito duanyo tuonyeshe watu losho yetu ajoki kedi maisi ngiara inchi nebaya keper nebaya shumata. So tukaanza kuzunguka umasaini. By first time kwenda umasaini was because of KMSA. Nikipota mpaka loitai kisho mongo jinajo kumasai kore anati mkeji na iminengiyo menyikaki. Najoki najoki maite majinga kita nejo nukupo mpaka ngoji neme mbas and we were so dedicated. Basi sare. Yes. Right, yes. Basi are yetu wanaisho yu pale mare mukeji hapa John King. Ale kitoka pale seasons. Oh, Kiptunen, yes. He really helped us a lot. He really Amina. Kesa idea yo lenga mukupo hapa nikinchira kitana officials leke meseni kijoka hapa yalang mikiata ropia nini kupo ya empower mikiata fuel nesho yo buses free. Nesho yo bus yare free. Nejo kware ngoji pokin nukupo. Ninyepe ke bus lata. Nesho yo ngoji yote ni Seasons Hotel nikiperi free. Students metara matankai na kutulifurahi kisho moloita tukafanya nikupo na manga ngoji nejil bisil nikipo kitaza demonstrations yesusa suswa mau time mau niki as demonstration nikirisho mbaya sana nikupo era maremu ngai MP Saitoti. Nemiti kingiara basari. Nikupo demonstrate nikipedi tongo te parliament nikijoka kiyo basari almasai nita basari yote nesho ringera almasai nikipo kwani yete toki CS Tobiko DCJ da hapa DCJ I think it was deputy CJ. Yeah, he was vying for it. Nikki as demonstration I make it my business. Yepai lazima veyolo wajo keshore watu wake simarata anafa kufanya mambo. Right. We made it like it was a demand. We need this position. Right. Totally. Nanu naisoma press statement. Nanu naisoma ina press statement. Iki yoto biko na kunyo Deputy CJ. So it was amazing. We did so much, and I'm glad because to me bond. Yes. So far right now, all members of KMSA are doing well in their respective fields and careers and whatever they are doing well, and they are still outstanding members of the society. Sure. Na kajo ashenka ya we were the pioneers. Yes. Kajo ajekira samba gumo goleng. Na kajo kita sata nyekweli. Goleng.
Nama yolo nangara yolo na ba maybe kati shukunye tenjoro na muya jege magarese yege bese. Okay. Mwana kini nyabana kengo na be tejo kanyo bi univa ira ra ya maru adio na ababe yoni tejo kaina ngoro lori kale kaina jin siasa. Kina si yege bese ni ya wete jenga siasa na kanyo niki jenga ta mpaka nijo kaina we siasa. Kajo kati wakake I had an interest because since I was little I've always been a school prefect. Kana bagana nu prefect to school page at school. Na kagira hapa. Tata iwairo. Kagira pa olenga munipa iro. Sasa kwani na hapa to university issue ya KMSA ni kama iliamsha spirit ndani yangu. Na joki kwani ntoki anything you set your mind to, you will achieve it. Kware buku posuswa, niki stop in ya lomond la mau. Nadura jo kumbe kiasa iko lomond tini work hard. Kware itoke peki njiraki bastari nukutu. Yengera almasai. Najua it is possible. Nikupo kiviko. Exactly. Kware itoki these empowerment programs tumefanya. A lot of these girls have been texting me. Mpaka leo. This was almost 7 years ago or 8 years ago. They have been texting me mpaka leo telling me of how much our empowerment programs have influenced their lives. And wananitafuta mpaka leo. Kwa imita keta on siku nyingine nasikia tu fulani you really empowered me in Bisil na Ingasia. Maparu nao wamekuwa wakubwa. So it awakened kenyo yelo tao tato nanu. Na jota na it is possible pairo neret serikali tungana klang. Lazima pa iya sina na elective position. Pa ajing ni bunge koja. I pick sauti lang ni ngoji. Na mera sauti la Samburu rapeng. Sauti lenga jama. Na we are lolo shele ma. Idaro raba. Peter. Ino ke meseki shugungwa bi. Pakara ni jinge. Kesepa. Kalori ka yuni lengo ramo yuni jing siasa. Kayita lori kale women representative. Na kayu ajolori ka sapu kule county mzima. Nejo ito ikaikini. Kakekete jo kapa. Kodol nkiara ildor. Totol. Menye. Nejo ito kiso itene nenge nangari. Epa. So kayita lori ka bunge loito. Na bunge itibireki sheria ni na iusu maisha ya altunganak. Isida yule. Na huyu ni jingi ye ngorulu kale women representative. Yes. Kagwa duati ata tolosho le lo Samburu amkajila je bagina meto nyekili kwanda nake bagina mana misa bugalori ka ne raiki era yoloti oleng kana folo bagi kalori kale ne ko Samburu yolori kale kan kagwa duati ata yeni jo yo nanu ndo na dua kese bana na ni to shuone ni limo kai bagina gara duani jo yo nanu na ba shori na da sana lo shole lo Samburu. Yes. Kore amu ke in fact kore ta yita lorika ka yita lorika penye lai propeli lai ta yesapu kundogtin nasita tayari etindogtin kumok etilomon le security kata ideas na idim transform security sector na mayo unalimuda da pe me plagiarize opponents line kila mtu nola liki community dog na yo yes na kata ntoki na idim na jo keishu lomon le insecurity te Samburu poken kutoka Baragoi mpaka Laikipia na hata itoki proposal ye economic empowerment ye Samburu lang amuke umeite Samburu kwa muda mrefu tinulota hata county yang imbongotok ikinyaibu motuwana county headquarters tamaral nati Samburu West motuwana county headquarters ikinyaibu nimbarkon ni joki amuku napisa ipo kinaishorta serikali Samburu aje imita kaje imita kore sukuli they are in the worst of conditions ining Wardot nikiata an extra voice la lori ka le women rep te bunge na ate to network ai sapuk amgore kwanza atwa serika county headquarters kore budol hospitali imbutukun lakini kajo asha amkesha sita governor ilang hospitali sapuk na ku kaomon ngai meidipa in hospitali kore network ai Commonwealth kaidim naitumia ayarie more funding ropiani mbisa ikumok na aya development Samburu amka ata already contact na itiberita shagalo ito ngopina lo ito me ata ngoji na time te dunia ka ata contact na itiberita tanatu malorika
kuna contact keti agalojo ito on your marks keti ready popo nuta na ishore lorika yala vinjo ni jogo runda kora ka ba ishore na jogo otunta o tunenteret mai bele kenyana Samburu am keti de inkop na ji Dubai kori na kop na ji Dubai ike sapa desert complete desert ne reclaim or Burgel P ne reclaim il Payanobo the founder ne reclaim native birkore da aplo Dubai it's the biggest destination in the world anyope making Kesipa anyope making transform your Samburu county nata about 360,000 population gini tok ne me potundap anyope making beleken niki ata land na wenyi kata agenda se factories kata agendas na improve yeki social amenities otuwa school hospital na majali de yamu kejo ito kayola jo me ata lori kale women robiani kumok mara no ado CDF na mara county governor me ata robiani kumok kake kayol na nati ye robiani kayol ne kunari tene shetin kop amkor de ngop mari robiani ni ata nashet na yari de nashet jo ning na kore amuna mikinte ko tuwa metegemearo ikulori kan kulle maya na lori ka oberito age na pare tel tungana klang na ta agenda e health na ta agenda e agriculture as an economic empowerment tool kayo unaito dol tungana klang ni konite ni pandai tene po ya as agriculture mki atal chamba isapo ne na moto yo de Samburu leng moto yo Samburu ten compare ngule ngojiti no tuwa o no dor you cannot compare so Samburu iko na potential ya kuguro amkore arana nukini kore chamba lang le yeyo meito kumouni baka strawberries baka nyo meito kuna mabulu kanyo tata pe mikinte bir mazingira neke ngaswa unisho kake ni mukungwa ikeretilang loso mukungwa som ki unisho kata bata so kake ne ya so memana ne yangishu emana na hata ikilo na hata kule yolo kia raswa mniga tentoki ngi mori na dosu ambaye yangu ni nyaki nyanya vera ngi na school fees ni na dosu ambaye achana doki na bangi amer kini kia ngi tuki ngi yoni kijo na yolo nimir na tanengo tanengi mori na matunda tanengo nimir mori na dosu kesipa na washole abla jana ndo atu kumole na gaji ira baki yo ngai ne ko jamke ni ma ya jinjere bana na laliko ko shimi jata na ata peno wake na ati tuka agenda e cultural promotion kore na cultural promotion kitanga sutwa kejo maasai kinte rutwa kitanga sutwa tata process na branding ya culture ndokiti na tuwa nado na joito meitumia culture ngo ovyo meishop tungana klemara le kiretilang masang memera kin sayen na tene mera kin ne shorim bei sapuk ini kata inia process tenable kuti masai kinjari buta inia patenting license kore bukutum ne yoruni masai no tu aje kesa baranjero pai ashole kayola ajoke na bagu mukadwa jana nduatu kumole ne gwai magina na bako okay kangas nyaja ashole ndangala lwana wasujira yo kadola jidi yo leng importa pi ay poto leng na gaja ashole ero ragi ndere kileko amkayila jo kala isho amkayila jo kana bana yinila imagiajo kagwa duadi ara minde mai magolo shajo kanyera kagwa deade ara den choto olungana le Samburu kaine kila kiliko na jogi amkese ba dejo la siasa yune jing siasa kaine la ligiyo gajo kanye yune la askalo kiome jingira de siasa kanyo ber jangalo sia na yule reneto kidogo kaina naipata kalungana haraka kidogo adolta Wilson Soite jo watching at Kiambu ashole Lekidero Senior Kennedy watching from 025 adolta Lekululo Senior my sister yule lorongani Lolokuro Senior oh yes sister, my brother Peter Rocky lokwale watching you from Karen great honorable Hezena incoming our women rep 2022 God willing happy tani show iko keep ashole happy kadola lungana gaji kira lungana ga bonole king na tesi yejo watching live ashole amazing perfume adamwe na barna ino uya metokumbusha amazing perfume na imana na imenengiyo forest is our home Allah kiyo daba na bwana James aya baby is watching and thank you very much mageto Central Mnamu rejo it's my finest king pin and asante sana mkojuu sana my people beautiful lady from Samburu land Celia huko is watching someone else kajinga
Hilary Sasina ejo go Hezena proud of you my women rep. My cousin. Cousin Lokimu senior ejo Hezena is your youth of our time. We pray for her and wish the best youth for youth. Oh, Lokimu senior. I think that ejo and Erisha ngapena. Lewis Ololchoki ejo Ndito Naibor Ashole. Dan Kaswa ejo Daniel Kaswa watching live in Masai Mara. Ashole. Kainla chukilongana kajoka gwaduate ata kagwaduate ata tiatwa olosho. So tell people ajo kanyo yata tiatwa anyo bitijanga siasa shuka kalokioma mukase badikiri arijo naji lolo alikio kajo kalokioma itijanga yi kalo iteke ye kabaga me eura siasa ile jengere ngololo le kale women rep itije yata nduat ne yata ni unit abeki Samburu na shuli ndona na duat katika toni ngolonga lo Samburu majoke ngina kana yoro nano amaka yolo na personally on rabani le kitijanga ayolo no le na nikilikwani na kajo ole kase bade ye ta dombani dejo amana jide ye kagwa kalokioma unijing Amara de party jilkioma. Yes, party. Oh, sorry. Kato gilwa na party ODM. ODM. Yes. Yes. Na sababu kato bwana for some time kuwe. Yes. Na wana kenajo ama amna lela rabalikinye italela ikipi ongo pang lel champai. Yes. Maunia nalo ito kajado yata tangutiti lomon. Yes. Ama kulo lomon lel champai mara najo mika shakala payan. Ogira keninye itala yoto mkutano leme ate yel chamba ilang aja kuliko kulia kore podol chamba ilang nodo yo samplar na ngaso isela ivit. Yes. Yeah. Na una vile jo. Afadhali akale na kore ngata poki na ibunga kilemburkel keita sho ODM oninye. Yes. Ning na nyoshi larabale nyoshi tilemburkel larabale lo sho ning larabale lo sho aitetea haki yelo sho ning. Now, unless we get to the root cause of these problems, making the mic at a nejo kini yoto mukutano emrolo man la ikipia peko jai ponguri yongo tuke meweza kana inia lazima pekoro. You cannot tell a community or a people to shut up about an issue that is really biting them. We have to talk about it. Na gore la ngoko tu wa lemburkel ninje o shito inkweshi ngai na itashi na isaidia rita mara ODM amlo kinilang lo ito jusi mara lalang lobo kore lekayo lo ODM na ku meata ina apati na chamyo anake na ikash meata yelja luo aja meata yelpayan aja el champa ilang ini apati akana mucho inandok na tipo ODM kore ngai toki kiata itoki lomon le democracy. Yes. Your democracy na in your freedom nekincho to speak about what is vital to your heart. Yes. Piro lomon likitil tao bila kuficha bila kumeza maneno. Yes. Inatoka ji democracy. Yes. While respecting other people. Yes. Na mutu no tu TV ni jwana ni ro lomon lelo show ni kidoki ni mijo inchi amunchi ni yolo yetel tao lino te nkweinu ajo meata incitement na iroro. Yes. Lomona kaipidu wa vile no tu. Yes. Ni kidoki ni muro. It does not make sense. Yes. Kore Raila is a figure across the whole country. Yes. Anajulikana kama a father of democracy. Yes. He's been a father of democracy. Yes. There is no any other party that will make me proud kukuwa member than ODM. Kwa sababu I know huyu ni mzee amefaitia democracy ya hii Kenya. Yes. Nikaangalia kama kijana. Mimi wakati mingi kwa events tunakuwa bulldozed. I was in some parties kama ingine imekufa kuna mtu siku hizi anajua hata watu wanakubulldoze nobody will give you an opportunity to speak. Una bulldoziwa hata kama you are a leader or what. But ODM mara mbili saizi imenipea niongee, imenipea nafasi ni project sauti ya youth. Yes. Imenipea nafasi niongee pairo lomon lo youth. Yes. Kaisho nafasi na kaatarabu aki yatalwa ingangana kaatarabu toka na joku nana yoro hata bila mimi kujipanga hata sijui nasema nini kagiyo na mayara doga mbani ya lo show ninyo raje nolo nanyo to tairo amundo kina tiltao. Yes. So people a party yenye iko able to recognize leadership, role leadership me hata ina apati na repunia kore yokira yuda mu mara mingi mikiata tuna ke mitikini yokiro ke jentu ngai kuna kiara kunini meiro me hata ODM nya ke jonyo toro ngora ingutu ata oti ODM amu yudu kumoko the most famous youth kwa Kenya kama kina Babu Owino ODM eti yeah. Sifu mara tungan le ODM juice yake baki kulo kitu alang le counties
mara ODM kunini tung'anak lete araru na kor na kunda pati ngule ngoshe kenje itegemearita ngumok eti ngule ake nanyita ka mali mpaka olosho mejali ninche olosho etaning nantoki natupuroite ODM elosho keata iljambo tupuroite keata iljambo itajaka kiraila keata resources natupuroite iltung'ani le ODM lelmaa meatai gooti aka ngule pati ninche ake oikoja ojututo nkop amu korukuta lep Now na vile je ODM is the party to be. Merukuta lep iltung'ani onya mali yolosho mucho ina ndoki najoki siku yake itafika na mucho itakula hiyo mali nyode yaja pipuru rosho afadhali ODM Nebu yo sayi de yo indasi ngoro kioma le ODM amani nyesa ile nyesho youth nafasi na household name kore zango bang tinuro ni jo ODM atini kija ai kijolo pai ai Raila kore Samburu ke to doga ke Raila kura ke jo ka ngota na nditai nganya kore president njo Raila abakilete isoma ndodo kipaya na ku kasi rais lo yagirkiwa mal olele kolenge Mijamer kono lele na jo kana ODM ko sawa na ata project supati entomono kie youth kanu majingini etoning nanu project enkolo kulle loishori ajida ishor nanu njira mekashta na ishori ngiron tananda mes aja nanu njira tongopang na road raf aja imenjira ta Samburu road ko raf siwezi pitisha wheelbarrow afadhali nipewe ngamia ngamia na ikash iruweje raza na sia ngamia na ikash kese ba shwa lek na ningira imari adolta ajo kese ba watu ni wameongea na kekira na kese ba jo ndishi ba yo sino lek amo kekira riyo manio lek na kese na nduara na imari ni Ejiro Josh is watching Asholeng Daniel Keswe Gidejana watching from Masai Mara Asholeng David Lekaaso Nejo women rep Samburu County Nejo Kenyok you are Nkera Nejo Kenyok Nkera okay Asholeng Joan Sakaine you're watching live from Nairobi Hezena you are indeed a leader. It's admirable how you see project from conception to a completion. Keep it up. Fire. Good luck, Jonathan. Good luck, Jonathan. Kipokela show leng. Grasinya. Bardo sinyo kra nyoko leng ngoro. Ediko le teatro ma oloshele ma. Ayala jagera ngoro lo legal governor Narok. Erejo jero sininye good luck. Nejo my fellow youth, women rep. It is our time. We love you. I love them too. Yes. Ego ashole, rejo ashole. Nego endelea jende route na ngira tanelo na nijinye ma TV kija ashole. Rogi yogor kilikwa le SMS ashoro kija na namba na dia boli mwe. Through SMS, through WhatsApp, through Facebook, rogi yogor kilikwa na kusoma. Ne kija ashole na ngala sujira da yo. Kayu si na ina la isho si ninye ame maga njere sia orkio moji mai maxi na boisho oloshole mara radio longa ramga jolajo kiwa ile shata kage mai maxi na boisho oloshole ma amga jolajo ki unique ya window na boma yolo saya na baga bane longa na kana kajo shina nuna kajo egibonu kanyaga jing sinda ngoriyo ngai bungiyo kira ma TV amani nyesi nyandu ara ne kira siyo kajo kai ngobe wone bongolo sholang meta endoki nabo pemito kinya oriyo kajo Samburu kulo like pia kulo ilungana le Baringo kulo le Narok kulo le Samburu kulo le Mayolo le Kajiado kulo le Tanzania kulo adu nyaba lungana le Tanzania na kaja shule actually le lungana le Tanzania kekira nje shukuru yo kana masa ile Kenya amo yo ko ndoki kwanza kiara TV kwanza na jana na masa kiara lungana jo le komom kai suma message yenye reja shule yo lungana le dogo le masa yo ngishini yo masa kiara ba lungana lo wasanii asho imbaji lo mwa Tanzania ero nejo etwara yo kiningishini na jana masa iti atwa ma ata le Tanzania na ko rejo ninje eke dumra yo go ruwa nito dogo ya amakingira nye kwanza atumo yo ana na ba lungana ba tiniko mwa atumo ana saina ninde jo kiata nishia na nushi peace ambassadors lema ana sai ya youth ngira de golor masa ibo
entoki ena nikirasa yiok kira Kenya kai yieu nikiruata edukuya ashu kiyieu nikiruata saidi peepuo netutumaji yiolo apa yiok ekitong'eje boba masai ama kingira masai do kingira iro kutoka maa kingira do iro kutoka do kingira mpaka tinakata neeku kiyieu nikiponu au losho ai entoki nabo kai sii nikimaki entoki naji naboisho kai inko pee kiyau irmaasai ai entoki nabo matapala siasa matapala ODM matapala UDA matapala Jubilee ama kira olosho le maa ama keji yiok pookin nata nilaisoma history keji maa speakers ekira apa enkutuk emaa pookin kai inko pee kiponu au entoki naba naapa tedukuya kajo ng'as aisho oleng tenkaraki ena TV yes na kajo TV ekwena elmaa yes etwalo TV video kejinyo audio radio and all that nekwena na loito tangu na kuna teroti bajo ne siasa nekwe so kashipa oleng tana kajing studio nairo ngutuk na yeu kacham taine oleng sasa kajo ke meito bolontai nkai meito golontai meile punyentai tanta kejwa tana tarakwa le Lebanon donyo le Lebanon ni banail tarakwa na kwa lomon le unity keti mbari na rorote azimio la umoja ajo lazima pikinyo toto ajo kiyo unity of purpose amukore dei ngulle to kutin biashara ni ngulle siasa ngai me yare pipikal taw keje shite pakal busubus yo busubus ajo kenna ngari yo na beri gibeu yo yo gara kayo yo be yengin dale na yo gibe na long kayo ni nanga kenna ngari tongo bang na gibe ka motori kayo kenna ngari tal busubus tongo bang ai jolde gibeu mayo kajo ne busubus so keje shite pakal siasa busubus me pikal taw amu tene peke siasa taw il chapo peke tal taw tene peke chukil taw il chapo peke tal taw ko dua de shil taw besin ndok nunto doki atuando kitin chafui na puku na ndo kitin supati amu ko del tungani yoyote po puku ke supati tungana ko po kin po puku pe uni dunia nega peke uchafu nega peke chuki nega peke fitina dunia nega peke na dogutini po ken meta imba yulo show so ndo kwere dogutini sanya telta ulino ninje na rumonyo amme sapu delta oleng ikiteke kini na te ni wona peke chapu no rumo dogutini supati kajo ku lo show lang o nelus ilkutu alang meito kagwe ni amana tanangu nini kiara amuta na kutata yongu nini kyare juice ni yona nyoto ajo kesupati unity kesupati umoja kesupati nyo keji unity naboisho amuta na yona nyoto ajo kajita itinta o yare perikiyo so kayo ndo na joki ninche metebe ka siasa albusubus amukore ndokutin na chuki marabaga biashara nyoro siasa kena mada na kore tunungor mangati hata loibaro kore peji Mount Kenya ko tumoi neji muj pokin hata loibaro meta tongone misi ni mkutano kore mase ke paru nyajo lengu de potwa mkutano hai malona nu neji ngai de le dama oi potwa hai malona nu amunyo maningore wotu nuloi ne kundong de le dama ikindong le lengu mikundong mikuwash chomo ine meketemerai podo le ajo etemerai ngai ngania tunga lalma kake eji watu wanakataa malo ebunga ki Matthew malo amu mayu na dol mayu anabata serikali kitinyo kiti opposition kingirangor lungano ba serikali ama de yo kiralma aja kira mara sapa kira mukumbutu ndap ngaja mapoken aja kira hamutono to sharing of national cake ajikupota na kukuora itokiyo sijui ni Samburu Masai sijui nyo kwa itoku within nje hata el marita hata sijui lonyo kwa ngishu rodomo ngiro rokishu na tokitin meyoni ni atoki amu katojo kapa mearin kumo jino bola sheyo me adany kumo jino bola sheyo ningto na kwa relation cake njata kwa njata tanaku nabo indim nigil kake tanaku ngeku kumo kipiki pamoja megilai
na mutana kira jata ne ta shaben kanu megilgili ne to ko bimi kiata legacy tungana ka jata ta kin dim yoni kin ta show kiran ma young people ajo kore ngania na leader o gol ke dim na ko kingpin lena community me atai tunungor pokin me atai nini kwa sababu gani me atai tungano itodol ta jo lo show I think apart from Ledama and Lemburken o le lenku peno me atai tungano itodol ta jo nyo ke tutumuto lo show ke take siasa tua na kwa makulotunga alafu nini ngejita akile kai spokesperson tena bata ita akile kai spokesperson tena bata miki ya spokesperson lobo de spokesperson mara mtu ya mdomo mtu microphone de spokesperson mara mshare shortai kanyo be me yere tungana bakle mara lai siasa ni ita spokesperson lolo show tungani soba na tenir on behalf of the community hawezi sema nini mejo tungana ke koja mejo ana siasa ti ana mrengo yes na ko unity ang na boisho ang ninyena ya yona la kwa ito dua si Tanzania ndo gnatasi kereta ya pai ete to runite te park ete merari ito dua kunini bunge ile loti parliament ya Tanzania nyoto itete alosho aja kuni ole ngamme bogen mero to ilo kuni wodo tanake yolo ite Tanzania mpaka neajo yolo kebunga meitogna iguza kese bale media da mwendo gnabo da mayira na idamu na bakata merepeta ingulubo Nairobi olarigo langa bolenti mama yes kijo merepeta ingulubo Nairobi kadamu na bakata yolo bejo lenti mama entoki nabo teneji niye iguza yor masa ni da Tanzania nejo masa ipo kwa yes neji di neji roro masa tenejo la ko lenti mama peke neji roro masa kai ya ba emelo lalang iniatoka dayo ba emelo lalang inatoka yu naiparo jo ama tangu pepe raku yenti mama yes ngai leka woji tata keshi pakino masa ya jo kitoka lenje gore peiro taneja kenda bashada bana ngini ngorle exactly na Kenya liyo mpaka nikinjirita na ndero kepa shiyo gulia mangati kila kona yes kore tata ni jingo ofisini meitok na ite tayari dal masai kore kuloku tu alang lo tilkasi nsabuki tena jokni yao nana nafasi weka watu wako yes typical tunga lingamke yolo serikali the government knows minority must have an opportunity yes nenyo tol tunga na pingera nyana na yu na pingera kana shenye na pikinyo yes won kiara elma ngai kenya na ret ninche mara ngai na ret lazima pikinyo toto yokiral mkajema anga so itumia akili kwanza kutoa lang metanga so itumia akili amu mayatel tongano tika ke siasa kolo tu siasa nolo ne mayatel tongano rukutalip ne mayatel tongano tipike kisimiti lorika mayatel tongano koroga ka lorika ene mpaka siku moja atatoka yes kwari ndo kudona yo unefikiria kulokutua hamu Kenya mbari nungwa lorika le siasa tongani Kenya ira lo yeshimulosho tana kono kaira katana le kai soita kele bata lage jage mera nyela tongani me tokna tiene ngoji me ata legacy nobody even would be proud of you ngaya bakini kuru ngai ni kiro da ba kore pie ne ngoji tolo mon linono yes legacy yes kesepa so wengi wao saizi legacy wake meishonga ingishon naodo lakini tonopo duaka na par legacy nikiparunye na liboi na kupora wengi wao so mpaka penga swenne amukorde hapa ketejo kapa viongozi ni kioo ya jamii ikutua lang date ngori ke ngorel ne keshala le ngoshe Kenya ke yolale ne ngorale kamadana ete somale ete konyale ninche ngori ne reflect neji wa Masai wale danganya Masai lo chake neji huyu hakuna nani atawatetea hata tukiwafinya nani atakuja kuwatetea lakini ngora Mount Kenya you know Masai should learn from Mount Kenya amuto do ye Mount Kenya vile ne lejita yes kebembele style yata ado ai Mount Kenya kajikia Mount Kenya kimeji yenkejek ya Mount Kenya me ata inukupo ito meti Mount Kenya tangara Kenya unity amete jiki hapa metoke jokini yo matisho to maipo tangiara dunia unity hapa kitu nukumbutangiara dunia numukumbunga
tuwa kulela na batalo poshi ojikeje shi wako hivi na hivi ke split yake ninje ya ingaide ne men community na split ote ne jade gusaki alle tungani yotojonga jama di ne ureinda yo niki establish a mark niki establish in a ground niki jo enek ndashana mukungu tugut saizi ke mimi ta yomba to poken ane na yu ni la be ka sa ko ngane na yu ene ngane gusa yo kamo ba yo na de jogi aba midi molanga ina to meda midi molanga ina nyoenge ngara yo lo to mena do ka sabu golle ka yo le be ngare na solari nikira si apa ngajan Masai the pride of Kenya. The pride of Kenya. Kwa ta peopo Kenya Airways uko nje picha Masai peketa. Kage nenya nyastai kulo Masai. We are the brand of Kenya that is suffering within Kenya. Yes, aba. So nenya nyastai kinulo ngambo to no poi expose Masai. Lazima beti Masai dana Samburu. Lazima beti. Advert ya companies today. Wengi wamefanya post ya utamaduni na picha ya Wamasai ama Wasamburu na Chamus na hawajalipa hao watu amunyo because geje toka danganya Masai ewe netikingenu danganya Masai na mtu saizi angekuwa ameenda na 100,000 juu ya hiyo poster kage yela me dogna talami ngai naitetea yo ngai naitetea na wa pakiral Masai ngobia japa kiata yo we were the royal community of this Kenya. Yes. Mtu aliniambia eti kazi yenu wa Masai ilikuwa kwenda kunemnem matowns na mukisonganga mbele. Kwani sisi hatuna kazi? Yena. Ildongani role me yolo suomi. Amuta nake yolo dongana ajo irita suomi ajipa hivi the whole day. Mpaka ni sasu. Kama mtu anajua that is how we live, angesema kitu kama hiyo. It means we occupied all these lands. Nyona kutarita yo. Jamana nigi ndo riyo gajo yatashado ignoro kisirali ngiju ne bono longana ga manyine nenye na keji na urur eldoret elturet naivasha naiposha ngopang ni apokin na Nairobi na kaji kupoito mara na liboi na mereta yo yeah. So naboisho alma ni muhimu na inafaa kuanza kwa akili yetu na kwa roho yetu. Yes. Habakata na mtu amekukasirisha aje tapalikia mu kwa delta utinina pasira. Yes. Hii maisha itaki makasiriko. Songanga ukisonga mtu akikufanyia mabaya endanga karma itamrudia. Kolo tunga yeye koja. Ainyil tunga kolo tunga yeye ainyil tunga nilikunkoseaka. Me kasil no pe inyil tungani. Kelo tunga ya nyala rabalino. Yes. Kesipa. Njonga yasne nyam kejideshi njonga imetanka. Ni usonge mbele na umoja mata lapa Masai lapa ngajapanga jamana na chama na akore pulo ni jinga jal tunga niper ninyanda naji nemera shida. Na it's not too late. Yes. Inatogna itayoma. Otherwise kupo na ishunye. Ashole kayina la igusia la mona aro kuni tangala ki ashole tangala lo mana ko gara suyo alla je nya kaya sole kite judo le ganto mununi yake akake kito sha sa musima kase wage melo ra na shole ka ja shole David Keswe Rejo Hezena is a great leader feeling leadership with God. Grant what you are expecting ahead. Watching you live in Masai Mara. Good luck to you. Erejo David Kasaso kore hapa kore agebeji lelit governor hiyo ingine yote iko sawa. Perfume imara. Watching from Nairobi, Karen. Our queen is talking the truth. Great her. Great her. She great her so much. Thank you. Erejo sininye lelongo Sam erejo thumb ile hiyo mambo yote iko sawa kabisa. So kazi yako ni mzuri na shibagno le ndongana kijasho le ngero ragiri kileko ajiyo la moge kaseba tenelo nilo ruine bu na interview ishunye ne bagina agere ndogi ni nile kilikuwa sinye mwesh kayo lajo ni mtu wa karibu sana na ndongano ningisho ne ngera apage kutoka apage na ningabako loshele maana akasuja apage mba ndike magi ndolo ajo kero loshele maana ya twalta neka ina la ina lishata ajasho le tenelo agene ni mise na interview ila runde YouTube Masai TV official ashuda na Facebook nigiti live Masai TV official ligi ja show link
tenera irkilikuai lirriwaki kiata namba nikitipika inewueji riwaa orkilikuai nekipuo aitoomon iyie ashu nikipuo aliki lelo omon liimaka nekijo ashe oleng kayieu nalo aya ina rishata aisho megira alo aidip amu kadol ajo etinyikayie esaa oleng kayieu piilo aisho ajo kaa kitanapa eeta tiatua olosho le maa neeku kayieu nalo aisho ena rishata mwesh aseme mambo mawili ama matatu ya kumalizia nikimaki sii ajo kegira ama telulung'ata kajo ajo Wamasai wote kwa maa ama maa wote wamekuangalia era basi deni nteng'ena adol ajo tishipa tolin tenkaraki nteng'ena kebaiki nilo aimaki ajo kanyioo taa ilo aimaki kindipa aimaki naboisho kakwa baa ilo aidipie tiatua naa kingira apuo aidip kayieu najoki nkaji maa maifikiria ilomon lemirata enkulipo amu katodua abaka ajo ketang'asutua Samburu amirmir ilchambai matung'ai mirata enkulipo amu ketojoki dee oshi kedia iltung'anak omir inkulipo when you sell your heritage yes when you biblically when you sell your heritage you are cursing yourself because ajina Kenya inko aji Kenya ijing na you are cursing yourself so we should avoid selling land helter skelter alafu kuna issue pia tumeongelea umoja na ninataka kuinsist maibung'ata abaki mbaba oicha mama ini amutengara kelo shole maa pia tata sinda sauti teneshori siasa teneshori Kenya si mateng'enata ko rais siasa kolo tunolo kake kiata intoki na ikuyo Kenya matoweni meta siku moja tinukutum CS tinukutum nyo ne ure kineshori heshima tengara Kenya ko dolta ajolo shole oibunge na Mungu samke ure kidapal mase ogure ta ure kitangara kana kuachana yes kore bae uni kayieu najo kuntoki naji iltung'ani lelmaa tonkop natii from Baringo Samburu Marsabit mpaka Rantile mpaka Namanga mpaka Transmara mpaka Tanzania kore kulo kutiti tung'ana opo na woch ndai picha ina piki picha yaji entany tiaka tung'ani cash nikuoshi pisha njo ajo meata na rupiani muntoka ikubali metosho ntai mangati picha hii na njo ajo mikinjorita ingalifu nip na bol mongi aja lolo mongi karibu mtininya mdogo lasho kutika wada na karibu okuni ashuari okuni tana wari njo ajo mikinjorita altung'ani mongi okuni miwoshi picha atinya ngolasho kutilo ndikita mawoshi picha mkore nanu modelara kore shi modeling na sita ninyana tala bill saine nukumok tio tangu arangi nikera at university picha ino woitu nutu vile uko vile nikindibirwa nkai picha ino ropiyani no lisini chobuto masa minkubali tungani mikutosho picha ovyo ka chamu Turkana amu kuna siku nilikuwa mahali naitwa Ngaremara nikaona majama fulani wazungu walikuwa wanaambia wa Turkana kujeni tuwapige picha nejoke pesa hapa weka pesa hapa neja hiyo une asilma saingaje maa kutoka ngojitini boke naitaja muntoka ikubali motoshi ndai picha motoshi ndai video tenemela kita ndai cash amu ine Kenya kingasunya yere license le culture kore ta sai na tuwa kunambisa ini mire shaka mira kinyil tungana kilal maasai kore tunukutumulo license ojo kal ikeretira ngale memiri na ku memiri Kenya ke na kore ngutoki ni mire itado masana tuwa kuna ni mire mara 5 hata 10 tanaki hata Kenya ilo license le patenting kore ngai toki kyata video hii kopo nu musungu kopo nu organization nejo kinta entarany etingoji no tuwana Samburu East etinga ngoji neji Ibiza ngoji na party ya sito dunia pokin na josho mona ni DJ mixta ikek la Samburu kore kulo cake ikek lo shilankai lo cake lankai likupao moni ngai tenga perengiro ko social tian ni jeti kiltungana le matan kilanyarany ka anu dei me bayon kai tanaku ne jakias tanaku ngoji ne metal tungana ngilani ninye eranyitai neranyitai geglu kuposha omoni kai tiakil tungana kmeito ka ejino ponto mono ka aranya iseyesaen naranyi kek lankai ne itai sauti lenche ne meito kitasa kaki na tumde kulo tungana kne lemlamaki
muindi wari najo kya mantai anyo pupo aitarany iltung'anak lainen ilkeek le dini ilkeek lenkayang te club nimiliki kingoji nipoito aitaranye kulo keek wo kuna tomono kitala najoki eji darasa kisha takitanyo kisha takita inya community na ntom najoki darasa nabo inyangunye ilkeek likiranya kinkayang nula aranya kiltung'anak lemeta nkilany na kore ine ngoji klabu keyo tana yo klabu no shingoji no poi kwa riel tung'anak leme ine ngoji opoito yaranye ngoji na kore DJ tene ko nyaka pene 1 hour sana bwapen kela kia baki nusu milioni na kayo usi organizations no ponu activists no ponu I make this a personal business. Yes. I need them to come and make this a personal initiative. Let them wakuje watete haki ya community na wafunze community yetu about haki ya culture yao na waambie keji civil education wafunze what we can do tukinyima culture yetu. Kwa reji ndoki ninyimana ninyepanda bei. But nincho shoyo culture no kesho inaisha value. Na doku bulo kariokor nutumede putai sayeni alma sayene nangari namuka sayeni nyo exactly. Yes. Loi turaite mila lakini tunuku tumkenya na license na joito. Meito gnari bisaye nang na maranga jama apen. Ngepande intai pire bisaye nimir. We, siana atu lagi lagi bura. Ai depa. Nasa baka kesho. Kaki yo langa lagi tungana adu aje kijo lungani Sebastian Malegai Sebastian nejo watching from Australia. Arajo maingwa namu lungani ushugwa na ngobie Australia nejo Vienna nejo enda super engajia ma nejo James Juma nejo kweli dada. Yani ronyo rayo na badi nejo kese balage na baba. Shule kajila de masa ndebara roriel masa mlolo rorie sediage enga mlolo na jmoda da mati ijo yarara kajoki enta paruna kana kiara inchi na kiara yelme poni na yeta kura lori kale women representative by transform Samburu na gore kenyambari na tuminia ilorika iyolo wajo kyata embunge yelmasai tatu ina parliament mara mbunge Samburu apeny amo kati almasai tau na kaitete almasai o peja ishu na ko matasha mata ente jinga ke nkoriong emi jongiara ikini amuke ije soite onenenga nangari na ngayeshi na ishol tungani kipawa ngayeshi na ishol tungani call nemito katala nanu meta kitoke jayita mayita rupiani mayita panya kati sawa kabisa kayita ke nafasi narike ngajema especially Samburu County kajo asholeng na chamtai mata nabo mai bungata mata shamkiritila ngabaki ntoyo kuna kutiti na iso mate mai kunaja tupende culture yetu. Asante. Aya adola jekira director ajo ya kuhusu ma TV amgese bajo ile magana ina degata ka kinya kusia be ai kajo pai ka Cham TV elma naji Masai TV meito gnaiti shebul tau tana jo siap TV el Masai neji slogan enangena mai bongang koryong mai promata to promote na tuombe Mungu asho leng na enangena keseva oiga keseva jana ngena keseva enangena keseva asho leng kia bila mheshimiwa mtarajiwa Samburu County kija asho leng alila jezi shibagnode na keseva kajo la jagra la idip imekuwa show mzuri sana asho leng itengena kita ira masa idia agenda imba na dia agenda kaja asho leng yo tangala ke kajo la jogera imba ni kibwa imaki ing'orita Ma TV amu enang ena